Karibu bavandimwe, mbifurije ibyo namwe mwifuriza abandi kuri iyi tariki ya none. Reka dukomeze tuzirikane abishwe kuva ku bwa cyami kugera none, tuzirikane n'abari mu kaga, bari abafunze bari mu magereza ahazwi n'ahatazwi, abarimo bakorerwa ivangura, barimo basenyerwa bakangazwa, tuzirikane n'impunzi zose muri rusange. Nagira ngo munyemerere, ndimo ndategura ikiganiro cyo gusubiza uyu muvandimwe Mugabe Robert, kuko hari ibintu ari gukora abantu bakaba babona ko bakaba babifata mbese nk'uko basanzwe bafata ibindi biganiro bisanzwe, ariko uyu mugabo Robert, uyu muhungu Robert ari muri propagande y'icyago, ari mu kwamamaza ikinyoma kirimbuzi, arimo arakabya cyane, arihererana umwana w'umusore, arimo aramubeshya nkana. Urumva nawe ni ibisanzwe, agomba kwakira nyine umuntu ibyo ubwiwe n'umuntu umwizeye, wumva ko akubwiye ukuri. Ariko nagira ngo mbwira abanyumva ko nshaka ndimo gutunganya ibimenyetso byo kugira ngo mpereze Robert Mugabe, hanyuma nawe ampereye umwana w'umuhungu, kuko umwana w'umuhungu yasabye icyitwa ngo fact yerekana ko FPR ikora ivangurabwoko, ikorera abahutu ivanguramoko. Ndi gushaka rero ibimenyetso ahubwo bigaragaza ko atari ivangurabwoko gusa bakorerwa. Ndimo ndegeranya bimwe mu bimenyetso nshobora kubona bijyanye n'uko FPR inkotanyi iri mu itsembabahutu, itsembanyokomhutu n'itsembabahutu bo mu Rwanda, hanyuma n'ibijyanye n'ivangurabwoko bakorewe kuva muri 1994 kugera uyu munsi. Izo fagite nizo ndimo kwegeranya, izo nshobora kubona ndazimwereka, hanyuma ibindi nabyo mu byo yavuze harimo byinshi cyane yavuze mu kiganiro, mwarabyumvise ejo, aho yagize bari mu kiganiro kirebana ngo n'icyo ngo Victoire Ingabire ngo yaba apfa ngo na FPR. Niwo wari umutwe w'ikiganiro bakozeho, ikibazo Ingabire Victoire afitanye n'inkotanyi. Voilà. Mu butumwa yatanzemo rero butoroshye, ubutumwa bugoye cyane bukomeye, ntabwo ari ubwo kwihanganira, ntabwo ari ubwo kurebera gusa cyangwa ngo abantu bumve ko ari ibiganiro nk'ibisanzwe. Iyi ni propaganda iteye ubwoba, niyo mpamvu dusabwa kumusubiza. Ndagerageza rero kumuhereza fagite za mbere ni nyinshi, ndashobora kumuha izo mbasha kubona uyu munsi, ariko n'ibindi yagiye avugaho tuzabivugaho. Hanyuma kugira ngo abakiri batoya, cyane ko avuga ko uyu mwana w'umuhungu bari kumwe avuga ko yarokokeye muri orphelinat kwa Gisimba mu Nyakabanda, hanyuma nzamubaze nk'ubu ngubu noneho nihabaho kwica abantu, ko hari imigambi yo kubica ngo inshuro 7 zabo interahamwe zishe, interahamwe za MRND. Uyu munsi interahamwe za FPR zivuga ko zizica 7 inshuro 7 zabo interahamwe za MRND zishe. Ko we yashoboye kubona kwa Gisimba akihisha na mama we bakihishira izo nterahamwe za MRND, uyu munsi noneho kwa Gisimba hari hehe ngo hari ahandi kwa Gisimba hahari aho abazashobora kwihisha interahamwe za FPR? Kubera iki kwa Gisimba hatagihari? Nabyo biri mu mugambi wo kurimbura inyokomutu, vous ne le savez pas. Ariko hari abari aho nyine batabyitayeho, bumva ko ntacyo bitwaye kandi biragitwaye. Nzanagerageza gushakira Robert Mugabe musobanurire, ajya amenya gutandukanya. Ntabwo interahamwe ari abaparmehutu, ntabwo interahamwe ari abaparmehutu, icyo ni kimwe. Ikindi, MRND ntabwo ari MDR. Ikindi noneho, ishyaka rya MDR ntabwo bivuga ideologie parmehutu. Hari ishyaka nk'ishyaka nk'andi mashyaka yose, hakaba na ideologie. We rero umurongo arimo ni umurongo wa runari, ni umurongo wa runari. Nzamusobanurira rero kandi mwereke noneho umurongo wa parmehutu. Uyu murongo wa runari utandukanye n'ishyaka runari, utandukanye n'ishyaka FPR. Biratandukanye. Ishyaka ni ishyaka, hashobora kubamo abantu bose, ariko ideologie ibamo
bene yo na MDR ishobora kubamo abahutu, ikabamo abatwa, ikabamo abatutsi, ikabamo mu gihugu hose, ariko hakabamo abaparemehutu, hakabamo n'abarwanashyaka. Voilà, tuzatandukanya rero ideoloji na parti politique. Voilà, niba adashobora kubitandukanya, ariko nzi ko abizi ahubwo abikora nkana. Ikindi tuzarigenda twumva muri iki kiganiro ko yatanzemo ubutumwa bwinshi, nzagenda muha fact kuko igikenewe ni fact, ntabwo ari amagambo. Yavuze amagambo menshi, njyewe ntabwo nzakoresha amagambo gusa, nzamushakira fact, nizo nshaka kwerekana. Ndahera uyu munsi Imana nibishaka ndamuha fact zigaragaza ko FPR kuva muri 1994 ikora si ivangura abahutu gusa, ahubwo ni itsembanyoko mputu n'abahutu bo mu Rwanda, gutsemba, gusibanganya. Nzamuha fact, nzamuha ibimenyetso. Hanyuma n'ibyo yavuze ngo bya ideologie bantu nilotique, ngo bazana ibyo bintu bya bantu nilotique power, nzamwereka inkomoko, muhe fact, azasanga bikomoka iwabo muri runari, muri FPR. Voilà, je vous en prie, mubanze mukurikirana utu tuntu. Baje kuvuga ngo ku bintu by'ubwoko, ngo buhimbano. Birababaje kubona abantu batinyuka kuvuga ngo ubwoko bw'ubuhutu n'ubututsi n'ubutwa ngo ni ubuhimbano bwazanywe n'abazungu. Umwami Kigeli we ubwe yicara akavuga ati njye nitwa Kigeli wa gatanu Ndahindurwa Jean Baptiste. Izina ry'ubwami ni Kigeli wa gatanu, umututsi ni Ndahindurwa Jean Baptiste. None se iryo zina noneho akanasobanura ko byahozeho na kera na kare. Yewe ugiye no mu bitabo by'amateka usanga bavuga ngo izina umwami wimitswe, izina ry'ubututsi niri, izina ry'ubwami niri. Abo bami bimikwaga abo bazungu bahari. Izi mvugo zo kubeshya, zo kurimanganya, izi ideoloji zo gushaka ibibi bikorerwa abantu bakabarindagiza, akaba ari bo les victimes, akaba ari bo bahinduka les blons. C'est pas bon, ntabwo ari ibyo kurekera aho ngaho. Reka mbareke mbanze mwumve ibi ngibi, hanyuma nanjye mbanze nshakishe zimwe muri izo fact zo kwereka, zo guhereza Robert ngo ampereye umwana w'umusore aze kuzimwereka, abanze abone aho kuri guherereye. Je vous en prie, mukurikirana aka audio kabo. Kimaze igihe cyashinze umuzi, nahera mu bihe byo hambere, ko reka mbere bugufi cyane ho wenda uraza kunyunganira wigire imbere cyane. Ikintu cyitwa conflict iri hagati y'amoko, amakimbirane ashingiye ku moko. Amakimbirane ashingiye ku moko, abantu badukurikiye barabizi. Ariko jya wongeraho amakimbirane ashingiye ku moko, mimbano. Okay, reka twite mimbano. Amoko y'Ababiligi ayo batwise, ashingiye ku moko y'Ababiligi batwise, turayemera, natwe turayemera, turabikurikirana, twubakiraho n'amakimbirane, turanabyemera, twubakiraho n'amakimbirane. Ayo makimbirane rero yaje kuba seriye. Mwakwibwira abumva ikiganiro Imvo n'Imvano bakabamenya. Ndi umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa Jean Baptiste, nkaba ndi hano muri Amerika. Iryo ni ryo zina ryanjye rero. Izina ry'ubwami ni Kigeli wa gatanu, ry'ubututsi ni Ndahindurwa Jean Baptiste. Ikibazo cya Duhere ku moko. Ku moko Bavuga ko nta moko ari mu Rwanda. Amoko arahari, kandi yahozeho, ariko abana neza kuva kera, abazungu bataranahagera, byariho amoko yari ahari rwose. Hari urigeze kutubwira ngo ni Kayibanda wabitangije kubishyiraho? Oya ibyo byakabya putise, ntabwo ari byo. Kuva kera hari amoko avugwa, azwi. Abahutu, abatwa, abatutsi cyane. Ubuse no kuvuga ko byaje ejo bundi, ko nawe bishingiye nawe. Ariko ndibuka hari ikiganiro nigeze gukora n'umuntu w'umutegetsi ambwira ngo amoko bazi ni Abanyiginya, Abega n'abandi, ntabwo ari abahutu cyangwa abatwa, abatutsi. Aya si amoko, kuko abahutu n'abatutsi n'abatwa nibyo aje rero bavuga ngo ni amoko, kandi yahozeho, twayasanzeho. Sinzi rero igituma bavuga batyo. Hanyuma ubuse bivuga ngo urumva Parmehutu designing ideology yayo ishingiye ku bwoko, ariko batangira kwigaragaza banahimba n'indirimbo y'igihugu, bashyiraho n'ibendera
ibendera ry'igihugu n'ibirango ese by'igihugu ibendera batubwiye kuri naho buretse gatoya babihimba byose babizingira ku bintu bitatu bikomeye. Icya mbere revolution, icya kabiri icya mbere revolution urayibuka revolution. Icya kabiri bayishingira nanone kuri kamaramaka, yego referendum. Icya mbere revolution, referendum, icya gatatu repubulika. Mu ibendera ry'icyo gihe hagaragaramo amabara atatu: ibara ry'umutuku, irya revolution, guharanira revolution, ibara ry'umuhondo kamaramaka, referendum, revolution, referendum, n'icyatsi cya repubulika. Umuhutu abonye ubwigenge bashyiramo na iyo eri wiyihuta uyibona kuri iriya eri, ariko mu by'ukuri ni eri eshatu. Niyo mpamvu iri hagati representa izo eshatu. ugomba kumenya uko badekoda idarapo n'ibirango by'igihugu. Biba bikoze mu buryo bw'ubuhanzi, ariko bikubiyemo amakuru menshi. eri zakabaye eshatu: muri revolution, referendum, repubulika. None ugafata eri ukayishyira hagati. Ibara ry'umutuku rya revolution, ibara ry'umuhondo ry'umuhondo ukayigira ko ari referendum. Ibara ry'icyatsi kibisi twageze mu burumbuke repubulika. Indirimbo y'igihugu naho yari ishingiye, urayibuka? Rwanda rwacu, Rwanda igihugu cyambyaye, nzakuratana ishyaka n'ubutwari. Iyo nibutse ibigwi wagize kugeza ubu, nshimira abarwanashyaka bazanye repubulika y'indahinyuka. Bavandimwe twese hamwe. icyo nari ndivugiye indirimbo y'igihugu, ariko uziko ari byo tubumbatiye mu mahoro y'ukuri n'ubwigenge n'ubwumvikane. hari n'aho bagera ku gitero cya gatatu, bageraga ku gitero cya gatatu bakavuga abo barwanashyaka babubahe, babafate nk'intwari. nawe ubujiji, nubwo bavuze ngo nta bujiji burimo, wenda n'ubugome cyangwa ikindi kintu, ariko ni gute muri 2025 umuntu udukurikiye ashobora gutekereza mu mutwe kumva ari kwinjizamo mentalite ya Hutu power, akumvira ajyamo wize hariho ujijutse, nuko hari abantu benshi bari beneficiaries z'ubutegetsi bwa Habyarimana bakiriho, ariko se bo aho ukiraho mobilizinga ukiraho. Okay, reka ture aba beneficiaries b'ubutegetsi bwa Habyarimana abenshi ntibakatirwa, ntibarirwa bahirwa ku isi. Yego, ariko hari abidegebye. Abenshi aba Gaspard Musabyimana wirirwa kuri radio ngo niba ari radio y'inkingi, bisigaye yakoreraga Sesera, yari nasi ya Sesera. Urumva none se ntabwo babona resultat zavuyemo. N'ubundi ubutegetsi iyo Hutu power aho yaganishije ntibahabonye. Yewe no mu gihe cya leta y'abatabazi ya Sindika ubwabo yarakiri mu butasi bwa Sesera. Musabyimana materete ngo mukigire mu kiduhe. Bullshit. None ikindi kintu kirenze cyakora, reka nkubwire, RPF yatanze isomo kuri iki kintu. Kugeza ubu ngubu 94 abantu bose bari biteze ko hagiye kuba ubutegetsi bw'abatutsi, ariko nshaka fact kugeza uyu munsi
ifata ubutegetsi ikabwita bw'abatutsi nkayibura ntayo wabona kubera ko hari n'abasirikare bamwe guverinoma ya mbere bo bajya bashaka kugaragaza ko kubera ko batabazi bati nguyu ni umugutu bati ni umututsi kandi batabizi mu by'ukuri wareba muri ba bandi bo bita abahutu gahera umuhutu ariko hari ingabo za fari ziri muri si za fari gusa nyinshi hari n'abana barakabije hari n'abana bo mu Rwanda rw'ubu bigira kuri kadete bagakora kandi bakaba promoted ukamubona hariya kubera ko utamuzi uyu ni umututsi nshaka ikintu gituma ako kana Ngabire yumva ko gateye inkeke nkayibura. None si yo Ngabire avuga yuko abantu bakunda igihugu ari imbonerakure akongera agapurezinga wa Zarendo, urumva icyo abakora ndi kuyumva ariko iyo agiye imbere ya kamera nk'iyi akavuga yuko abantu bakunda igihugu ari imbonerakure z'i Burundi akongera akavuga yuko abakunda igihugu ari Wazarendo uriho urumva icyo abavuga? Ndacyumva cyane n'ubuhezanguni le bantu wake up nicyo bababwira of course. None si iyo bavuga ba bandi bo barega ngo gusoma ibitabo ngo ibiki, mu by'ukuri ikibazo cyo gusoma igitabo mobilization yo kuvuga ngo muhaguruke.